Možemo li napraviti hljeb u kaminu? Danas ćemo to probati čisto jer sve šta ti pada na pamet kad na 7. pivi buljiš u vatru. Znači radim svoj klasični zamjes za rustikalni hljeb, 72% hidracije, 450 grama brašno, 320 grama vino, 320 grama voda, 4 kvasac, 8 so, lagano umiješamo da se to iskombinira i samo ofrlje zamjesim jer mjest je svakako precijenjen. Dok tijest odmara sam povremeno došao par puta, ovako ojačat gluten, ništa previše jer i ovaj hljeb svakako bio potencijalna propast. Onda ide finalno oblikovanje, odmaranje uz dijeli s pobrašenom krpom, zarežemo i ide u zaklopljenu posudu i bacit ćemo malo vode na vatru i u pekač za parno okruženje, pritvorit ventil da smanjimo temperaturu i ostavimo 20 minuta da se digne kokita javorova, skidamo poklopac, zadovoljni onim što vidimo i onda sačekamo da sve to potamo. Uz naravno jedno rotiranje za ravnomjerno pečenje. I ovo je finalni produkt koji treba još malo direkt na žar jer donja strana sigurno nije dobila dovoljno topline, ali evo kako vam hljeb izgleda u presjeku, solidan 7 od 10 hljeb i može se uraditi bez poklopca 30-40 minuta u kaminu s manjom vatrom i dobit ćete hljeb koji vam ovako izgleda. Šta smo naučili danas? Da skoro svaki izvor topline možete iskoristiti za kuhanje.